Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi kalai pautrik ujilio, kaseng Youth Hostel Association Meghalaya Unit, ringkat ke jingis nok tilang bat kasnong umpling, kila pelong ya kejing pengkot ya keleng kisau dong saukon, jong kasnong umpling. Hakani kejing ya pengkot pajba, lawan ya sementaro daki kena skol, jong ki skol baper-per kibaran hapok kasnong umpling. Nang ta kador bar snong, kaseng samla, bat kilong kami jong kani kasnong, hapok kejing ilam jong orang bak snong, uba SF Pongro. Habay kren bat uba ID nong siang, uba dayu presiden jong ka Youth Hostel Association Meghalaya Unit, ulapan pau, ba nakaliang jong ka kanhon kelas dang ya kani kakam, ban aji ka sikipaj ba, ban long ki balik khon, bat ban ombret pathar ya kinyut kinyer hakilinti singkien. Nalor kani uba ID nong siang ula ongru, baka kanhon jong u kalong kapakloy ban yatrelang, bat kiway de kisnong, ban wanra ya kajing ko jing suba hakisnong kita. Na di jintmu juga itu hostel kalong ba to be eco friendly ma ban long diberi ki ba i kamariang but din takadau habun kita por India ka association ke le ban long itu ni tiang ni Meghalaya apat ni don takiwe ki program ki adventure program ki trekking program kabang pelong nata ki program ng takna samlaro kenrei hakan kasin ka pamenta iya kajing jabo ng pamenta surok na uling siya ikserwat pamlisya ni dreams englerai ba compensation ka ba kitkia kamariang ngin simno untuk kasin na pagkuy kani hindi tang magkuy ka pamlong aware Kabangi khotlang ya kini kena school, joki school kepada nasional pling, kunju oleh nasional, kedor bar nasional, ya ki seng samla nasional, seng kentai, seng long kumi juga nasional pling, dekaba ni penlong artat ka awareness program, ba kani kamde bangsa asu, karena ni sekmat dan kejakang desu banwan penlong dekung kini program, baik baju kesenong, baju keselong kita bentuk bah kani kamde ke Jakarta. Kami turun bu ayam turun ke Manglum, bat bandrat ke Jakarta turun berat kamde. Ini asosiasi ini sokunat bah kami program ini dalam penglong kuning terkesini. Bat nang ni kemen balang bah jom media ro, bah kita lemsya baik bah rijongi. Bag media menlek koi sedang naik sedang nalaki senong mat kita sedang naik sedang naki senong lajong kita kasih uang ibarat